Bwana sifiwe sana. Tuzamuri biganza. Haleluya. Haleluya. Umwagiye kure. Mugaruke mu bitekerezo dutarabye. Bwana sifiwe sana. Baze kumbwira umwanya dufite kugira ngo menye ko nza gukoresha neza. Kuri Mikeya. Nari kugira nk'isaha imwe basi. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Ubwo baraza kutubwira uko bigende kugira ngo bigende neza. Kodo. Umwanya mutoya hari abantu bategereje ko nta kibazo tworenzaho bukeya reka tubaze ufashe uriya mwana cyuranye gatoya hanyuma sirimba hasigaye dukore nk'indi minota nka 40 sibyo? Yes. Cyo nashaka tubanze noneho mukunguze imanika ko kwiza. Sibyo byiza? Imana umugisha pastor tumukomera amashi menshi. Haleluya. Turabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Imana umugisha. Imana ibagirire neza. Dushimiye kuvuga ubutumwa. Imana umugisha kwemera ubutumire bwacu mukaza. Ndabashimiye abantu bahano mwese. Imana ibagirire neza ko mwatwitabye kandi n'abandi bazakorera ibiterane hano no kuri muzabitabe ubashigikire kandi natwe turi hano ku bwanyu nanjye uzangenera azambwire naje nzamushigikira kuko dushigikirane biravuga ngo twemerane niko kwiza. Shimiye pasiteri waduhaye icyicaro Imana umugisha. Shimiye representa
aracecesha amaraso igorigota geruni kuita Imana vuga yuko wamubabariwe nafurahi ya baraka zote zauriwe mwewalo karama hizo nalizipewa katika kufa kwake. Hakuna we, nashaka Mungu hayatakuwa manunguniko we. Unishuri kava azamemera isi y'amasezerano tuzaba mwishu. Bwana sifiwe, haleluya. Tuza taramana abose banezeje uyumubiri ndetse na satani tuza turirimba iriwe umunezero.
kwizera kwabo tuzababona. Wanasifiwe. Abo bose barinze kwizera kwabo tuzabona tugeze mu ijuru. Twihute turime gize iri wacu kimwe mu bintu abashumba n'amatorero bayishuriwe no gufasha impano z'abaririmbyi n'abacuranzi kubera ko n'imbaraga z'itorero ariko ino muri mu kubegeza inyuma cyane uzobashaka amahoro iwacu zigeze kuba tubona ko baradusuzugura cyane twama tugumuka dukora inama abaririmbyi bose turadutangaga ibisubirayo turabanza turicara babanza bamenya agaciro kacu mu materaniro
bamaze kubibona tubona kugaruka kandi baratwubaha batwahera nicyo tugira gute nicyo dukora. Bwana sifiwe. Harya muri ya matorero yagoye Paulo niriya byamugoye cyane. Nirya pasi Abagalatiya. Ninde wabaruye? Aristete zimwe zatugoye. Na representa abantu b'Imana. Abantu twatuguye n'ingoroba mbere yuko tuzahana nabonye message ye n'ubuzeyi wamzaye. Mbi ataranyandikira kuva nabaho. Ana kwa kunumwana azakosa umuntu akamutuka. Cyangwa se umuntu wakugire nabi. Bona message undi muntu. Ye ibi bibaho ariko nabane gukona ba Paulo ariko zagenze. Bana sifesa. Kimwogwanyaga Imana ngo mwishobora. Ko ndavuga bari riya indambura Arizona wacu. Ako ndavuga abaya bari muri Arizona ni Kigali ni wacu. Bizoko. Mwemerere Kristo. Tuwe pamoja tujenge kanisa. Bana sifiwe. Korera umuntu umukore mu kiganza umubwire ngo bagize neza kuza gutara. Ngacho amukuka. Pastor yambwiye kugira amahoro tutarame kugeza igihe tumari. Tugiye gutarama kugeza igihe dusoreze. Ngacho amukuka.